pomoćnici Branko Pavlović iz Zrenjanina, Milan Korolija iz Požarevaca. Ekipa Crvene zvezde nastupa u sljedećem sastavu: 32 Kirovski, 4 Mijajlović, 5 Ćosić, 7 Dimitrijević, 8 Lazović, 9 Pereira, 13 Lijadi, 16 Rerić, 26 Dimitrijević, 10 Evandro, 19 Borka, 27 Nenad Kovačević, trener Robert Prosinečki. Ekipa mladosti nastupa u sljedećem sastavu: 1 Krzanić, 5 Bokić, 4 Milošević,